kunini ukutshela ukuthi ngimithi umntanakho wena ngoba sowuthola ama-position aphezulu sowubona kahle-ke ukuthi wena ungcono kanjani. Okokucala yimi okufake kulo msebenzi uwe nje ugcoke kahle nje unje yingenxa yami wena sowubona ukuthi ungcono kunami. Ungazongitshela lento ongitshela yona lo mntana lo owakho uzomsapota uthanda ungathandi. My brother Ngakucelanga mina ukuthi ufake emsebenzini. Uzokunika impilo engcono wena. Labo uthi unginika impilo engcono kuneyami. Udlisiwe wena, udlisiwe nya. Wangongishadisike mangabe ubona ngishilo wena. Nje ini? Lenga Ukhuluma nami so wena. Sokwazi ukukhuluma nami so. Ngithi sokwazi ukukhuluma nami so. Mamela ngithi No man. ubungasebenzi wena unganakudla unganafokolo wakubhekelela lo muntu ekubheja wakufaka emsebenzini manje uzomxelela lamasimba la umxelela wona. Hi guys, I am back again Osimbali. Sisimbali kunjani? Ngiyaphila wena sisinjani? Nami ngiyaphila sisi wami. Bengisacela nje ukutshela amaviba soJoseph Bioscope ukuthi wena kahle kahle why usibhalele today? Today nginibhalele because kune ex yami. Mina naye besizwana sicale ukuzwana from college. Oh, i-ex. Yeah. Ex. So masizwana kanjalo kwathola ukuthi vele sa graduate ngesikhathi esiwani then kwenzeka ukuthi kube yimi oqala thola umsebenzi. Yena ahlala endlini kuba yimi omnakekelayo ngimsupporta sonke lesikhathi. So emsebenzini kwaphuma ama-post ngamfaka vele because umuntu wami bekumuntu wami bengimbhekela ngitshela ukuthi vele ngiyamthanda yabo. So okay wangena emsebenzini mase kangena kanjalo umuntu sengabona seka actor snaxi angisama understand ukuthi kwenzakalani how stukuduku sengithola ukuthi uJola nomuntu ophezulu kunami ongiphethe nami emsebenzini. So ngifuna ukunderstanda ukuthi kahle kahle why ayenza lento ayenzile because mina ngimzamelile ngijela ukuthi ngiyamthanda. So yena wabona kahle ukuthi uClever ayenzana nezinto ezibheke eceleni. So sahlukana ke kanjalo but ngifuna iclosure because angakabi right. So Sisimbali kuphobutsa mhlawumbe wena naye i-relationship yenu ike yaba toxic too much. Relationship yawo le haye ecede seba toxic in a way ya gaqetelwa o tshware so. Be toxic maybe le gawani relationship ya lona ya fella ile. Yeah, yona be right relationship yethu but then azange isaphela kahle because naye bese ka behavior ngendlela ebengamjwayelanga ngayo. Yeah. Ukwenzani manje njengoba nisebenza emsebenzini? Oh sisi so kwenzeke ukuthi emsebenzini ugcine athola isikhundla esiphezulu kunesami. So manje bese ngimangala sengithola ama warning engawazi ukuthi aqhamukapi ene manje inkingi isekuthenini ngimithi ngomntanakhe. So angazi ukuthi ngizoyenza kanjani because ngithola nama warning engawazi ukuthi aqhamukapi nasemsebenzini wahleza ngithethisa kuba ngathi imo yenza into ezirong ene ngiyasaba nokuthi mangimphendula ngizogcina sengiluza umsebenzi wami. Ene into engibhokayo ukuthi uyazi ukuthi ngipregnant but then ukhetha ukuacta ngalendlela acta ngayo. Ukile waleka ubua lena mara wa untreata so or nje waqala nje ukile wa try umbutsa kanti yini inkinga? Ngizamile kona ukumbuza angazi ukuthi inkinga yakhe mhlambe le boss yakhe ajola nayo enja mhlambe imdlisile because the way I acta ngakhona he's a totally different person. So ukile wa try ubua le boss omhlomo uyasaba ngoba yena ne boss manje bayathandana umtshela ukuthi maka lo muntu ungitreata kanje le treatment angithanda. Iboss yona mangiya kuyo iboss like I think neboss yakhona ayazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nalomfana lo yabo. So nje inyakanyaka siswami ngicakekile angazi. Manje ngibuza mama uke wamconfront before ubhalele la eshowini uke wambuza manje my brother ukuthi mfethu ngoba ngikufaka esipanini yimi ngakwenza umkhumbuze ngepast yonke lento and then why you doing this? Uke wamconfront before usibhalele. Ngizamile kona ukumconfronta kakhulu too many times ngizamile ukumconfronta but then akafuni ukungizwa. Sometimes mangiya kuye uactor as if akekho nasendlini. So that's why ngicine ngabiza nina ukuthi nizokwazi ukunceda. So hi man okay. So uthithe selantso le pregnant? Yeah. Lantso le pregnant wetsa so? Yes. Maka the time nisajola kahle wena nalomuntu uke wakuthanda mara mawusho hawunahana ntho seding bekumuntu onjani? Bekumuntu right onothando nakhona indaba manje sengicabangela ukuthi bekangithandela ukuthi bengisebenza bengimsupport. So manje sekayazi khona sekabona kahle ukuthi hayi akasana ndaba nami akasangifuni. So wena manje nje masiya ufuna ukuthi nje uthini nje kuye akufihla kuwena obahlokile? Ngifuna ukumbuza ukuthi wayenza zonke lezi zinto azenzayo because mina anko happy uphule umoya wami nabe ngijela ukuthi ngiyamthanda as umuntu wami ngimplaga nangomsebenzi but then yena wangijikela. Yeah siswami sizelana kulendlu ne. Oh singena okay no problem. Akengena mfana mine.
njengoba sile nje ubhuti enza kanje angazigijimisisi ngezinja ntwana mine phela amagethi kudala siwavula asazi dala siwavula hey yo yazi mina mfana I thought ukuthi ukuthi every day siyayihula kayite sithemba ukuthi khona ke my brother yeah qoqo hey save asifuna umntana limale labo engathi kanti uhlanyiswa imali akasavuleli nento Dimela kunjani Siyaphela njani? siyaphila bhuti Nganisiza ngani? ya bhuti size kuwe singabantu beJozi Bioscope so size nosisi angazi ukuthi uyamazi na uyamazi usisi umazi kanjani Bengimazi usisi. umanzi awusamazi Angisamazi. nanoma nisebenza nonke awusamazi Hayi. Ubani wena sisi? Awusangazi manje. Ubani wena? Awusangazi. Ungangitsheli ke bhuti mina lento ngitshela yona awungazi kanjani. my brother ngoba uthi bewumazi engubani kanti Kwakuyintombi yami kudala lo muntu. so why ha go botswa wa motsiba o ga o motsibi o motsiba fela ha ile ntombi yawo ha isintombi yawo ha o motsibi Hayi angisamazi phela hombe nabayi nami ngihambe nabayi. yo abuti kunzima umuntu omdala ke besicela nje sizimele sayithina kusime mfana retla imajwa ya asimeni la please come on ya la re ka mang mo maisisi siyaxolisa umuntu omdala itshinje sime kahle ungakasela usisi bhuti ne condition yakhe ayimvumela ukuthi ungakasa so bhuti wami ithi ngiphe Mawuthi usisi position sisi ukhuluma ithi ngani? i-condition manje mina umuntu omdala ngicela ungilalele bhuti wami ngithi ngize la nge-respect ukuthi ngizokutshela ukuthi usisi uthini mayisisi ngikuposho semuthomulo wayo ngollethe Ngibhalelela abantu ayithi njalo mina mangiza la kuwe uzenza umuntu ongekho uya actor uba nento ezisnacks ene mina ngiyasaba ukuthi mhlawumbe uzogcina songishayile ene ngokutshelile ukuthi ngimithi umntanakho maka wena ukhetha uqina ungathi ye uyazi kahle wazi kahle ukuthi kwenzakalani ungazothi ye so mina ngibizela abantu ukuthi bazonceda because it seems like wena awufuni ukuthi mina nawe sibe ne conversation civil. Lokho kushoyo akwazi akusho kumina ukuthi umithi angikwazi. Mara mama njengoba usho lalela impilo iyaqhubeka. And anginasho ukuthi lo mntwana wami phuma kweyami impilo ngoba kweyakho ngiphumile. so okay ngiyakuzwa umuntu omdala ake sikhulume naki intwerampe tabeli no hake re bue uyabazi ubuntu ake tsebe mfana wa nkutlwa question aka batlo reng ke batla mtseba go my brother wa botseba botho na motho molo wa botseba botho Ngiyabazi ubuntu. botho king ubuntu yini Ukuba civil, ukuba kind, ukuba honest. so kind I am kind. ukind Ukind wena kunini ngizala kini ungitshela lenyaka ongitshela yona uzothi lo mntana so wakho kunini ukutshela ukuthi ngimithi umntanakho wena ngoba sowuthola ama position aphezulu sobona kahle ke ukuthi wena ungcono kanjani okokucala yimo kufake kulomsebenzi uwe nje ugcoke kahle nje unje yingenxa yami wena sobona ukuthi ungcono kunami ungazongitshela lento ngitshela yona lo mntana lo owakho uzomsupporta uthanda ungathandi uthini my brother Mina ngakucelanga mina ukuthi ufake emsebenzini. okay lalela ke njengoba uthi uyabazi ubuntu yini ha ubutsibe botho mthomolo wena botho ha ubutsibe ke abutlwa untso bua ka bo kind but ha ona bona ha ona botho but okay re kulukise mo ha re ke re tle ko pointing e mothomolo ya hore wena king le bakaletsa ngo sebedise ouso wa batho bohloko msebetsing especially ali pregnant and akusho ukuthi umuntu makangekho pregnant mele umtreat kabi whether you pregnant or not asithwathu utreat umuntu msebetsing yini inkinga wa utshwara ousi yampi is it because of no so data le boss Ukuthatha phela ukuthi ngithetha nebhola. awu nkosi yami uthi umove on musona my brother uthola umuntu okay umove on nobani neboss batshele ukuthi ujola neboss Uloku busy empilweni yami ungilandelela kanti ufunani kimi? boss ucabanga ukuthi angazi okokucala nje ukuze ujole nalowo boss ufakwe yimi emsebenzini njengoba sokwazi ukungiqinela nje namhlanje buthatha bahawking ukutreat uso bathu ampe emsebenzini Ngoba ngisamfune kweyami impilo. uyo kufakile kuleyo mpilo musiye ukuthi usebenze so umtreata kanjani umuntu oke wakuthatha phansi akubeka phezulu kabi angakuphathi kahle kanjani uyisho lezinto obukuthi ebengangiphathi kahle bekayenza u1 no2 Usisi mangifika endlini njalo mangibuye emsebenzini akaphekile. Mele mina ngibekele ngipheke ngibuye emsebenzini. la nisebenza khona no2 Ubeshayisa kuqala kunami ufika kuqala endlini kodwa mina mangibuya mele ngiphinde ngipheke. Kanjani? uzondiswa ukuthi bekangapheki Akapheki akawashi. Bakuyi weekend ehamba ematshwaleni ngenze njani mina? so abuti nna o itse abuti a ke tsebe wa rutla abuti lebaka le etsang gore wena no o sebedise ousi ya bohloko no ke eng ungasamboni nasemsebenzini nje ukuthi nje kube yinto nje kuwe reason ke Yengoba ngisamdingo yami impilo.
So Manje manje ufakwe- ngitshela. Sho ukuthi kumele ungipha ama-warning angekho ama-warning ama-warning wani Futhi ngamanye amazwi uthi wena lo sisi ahlupheke nale ngane le njengoba njengoba wena umuprekisitse ore ka mantswe a mang hambo lamba naleyo ngane leyo yami ngukuprekise ngayo de wona leng bohloko ka teng ko abuti pelo ha a ke tsebe e reng why o sa bule pelo because of o so tlo sokola ka mo prekile ngwana hao ka mo sebedisa bohloko mo fa di warnings o batla a etseng a lape ubungasebenzi wena unganakudla unganafokolo Akubheja. wakubhekelela lo muntu Ngiyakuvuma ekubheja Ngiyakuvuma wakufaka emsebenzini Ngiyakuvuma manje uzomxelela lamasimba la umxelela wona Brian. Mbali mamela ke. Mamela nayi indaba. Yes ngimove on. Uboss unginika konke engidingayo. Wena singayenza ukuthi siphume la elokushini. Angimphiki umntwana wami yebo. Kodwa ngicela ungenzele favor. A1. Suka kule line okuyo. Ungene kule mina enguyo. Kuze nathi sikwazi ukuyophila ngapha. angene kweyiphila eyiphi yona Yokuthi siyophila right. Nami ngithatha lo ngikuthatha ku boss ngilethe kuye because ngifuna ukuthi siphile kahle kangcono. ayikho lento ekhulumayo mawuzothi mele ukuthi ngene kule line okuyo eyiphi yona leyo line Unika impilo engcono Mbali. Into mina wena nikeza impilo engcono ngasikhathi mina ngisakusupport bongahlala endlini nje wena uhlale sofeni unabe the whole day mina ngibuye ngikuphekele ngibuye emsebenzini wena uhleli ungakasebenzi sozongitshela ukuthi iboss yakhe ikunikeza impilo engcono awukaze waba nayo wena impilo engcono lo sisi lo akafuna ama love bags inkosi yami ufuna nje ukuthi wena nje uphilisane naye njengomuntu please isikhathi sakhe sokuthi ngiphilisana njengomuntu asikho. Akana ngihloniphi lo muntu lo. Inhlonipho yakhe iphelile kimi. Uzokunika impilo engcono wena. La muntu unginika impilo engcono kuneyami. udlisiwe wena udlisiwe Wangishadisi ke mangabe ubona ngishilo wena. Ngishe ini? Lenga ukhuluma nami so wena mamela la. sokwazi ukukhuluma nami so Ngisebenza ngawo. ngithi sokwazi ukukhuluma nami so Mamela ngithi kuwe. No, man. Sisi. Esisi. kuwe angeke ungishaye Lalela ke, bhuti. ungakhulumi nami so wena uyithatha phi right yokushaya abafazi Nawe Nakho sisi boss kahle ngathi uzongidina. Bani? Mamela la sisi. Wena yazi. Mina ungangihluphi please Abantu bakho ngoba ngathi uzonginyanyisa. Sokunje ziphethe kanje imali zeboss ne Uthi can I ask you something Ngidla soft Oh, sisi udla soft ukudla kwabalungu Ngidla bacon. Udla Ngisho dishes ungayazi wena. Ngikhathele papa lakho lamakanda netamati njalo. uthi uhlanyiswa ilettuce angithi wena uwe uzibona ungcono ngiyayitshela ke le boss ukuthi ngimithi ingane yakho nanokuthi wena abusive angi-understand ukuthi kwenzakalani yeyi ngangihlanyisi yabo le bhabulunyana yakho lehlanyisayo ngizoyiqeda Kahle ufuna ukuthathela isinkwa sami. Isinkwa sabantwana bami. angithi wena Bala uyazi Lapha abantwana nangumntana umsupport ke bhuti le bacon ongikhomela ngayo future phela kanjani? Awukwazi ukutshela umlungu ukuthi kwenzakalani. Mbali. Bala ngizoqedela ubumnandi awubazi abantwana ngizokubonisa abantu Bala uyazi lento leyo. Isinkwa sami lesi ufuna ngidleni wena kahle kahle. Ufuna ngenze kanjani? mina nawe kusasa nalomuntu onyana wakho sobe sihlele etafuleni lili-1 ngicedela le phathi yakho ubona kahle ukuthi uhlakaniphile wena Bala ungenzi kanjani? Yasipita ngithi. Mbali. yeka umbali uye ku-actor hey yeka umbali bayela salamo sala ubani abusive ushapale basadi uli so basadi ba prek uya actor man uya act mbali ima mbali sime how lalela mreport mbali yes akamreport mfana anibhekeni uyazidlanyisa izophela why uthanda uku-actor uyawathanda ama-camera ne uyawathanda ama-camera bhuti asimshudeni crew ufuna uya-actor nice hake actele angazosiphaphela yazi ngicela umreport ke kopa wena o jetse what's baking hake tse so that le wena o protecta mosebetsi wa hao mbalene and if a ka etsa something hape mosebetsing o re bitse no o tla thila le maponesa ane because of se ke tshaba eng king safety ya hao because of wambono etsa eng so no ntse tshwantseng etsagale o jwetsa boss mo jwetsa netho motho o nsebedisa botlhoko ba nitse ke fihla mo o ne re jola vele ba etsela so because of how o tsa thole wa sheba o tlo tibedisa wena and o tlo supporta ngwana o kang ka go mo bona gore nje ke motho o sileng hana le pele and maqeta siyambuza ukuthi wa botsiba botho na o yang tshela ukuthi kindness uyazelaphi kindness lo ngiyambona ngimbhekile libele uya-act boss yakhona mawuceda ukuconfessa if ufuna ukukuxosha usibize futhi thina sohamba siyodila nabo if bakuzela isikhwele sharp ntwana hey ke qala o tene so le shebile ga buti ke yo ga fihla mo ke eksambale ha re fihla o batla o shapa o iso ba batho le pregnant lwena if ume situation e tshwanang le o se wepa o kilwa ke na motho mosebetsing o go wetsela eng motho o sebedisa bohloko mosebetsing o ska lebela fela o emailela ko Jozi.co.za ke la rata kaofela guys I'll see you in the next episode and re tlo make sure re etsa bonnete ba go tsaking mbali mosebetsing wa o ba save ibile le gore ha ona ntho etsalang bophelo ba hae ke la rata kopa dileng tse le re follow le subscribing ibile le sharing di video tsa rona yes baby